Following the recent allegations by the LRO, or the Legal Rights Observatory, against the Khasi Students' Union on inciting communal disharmony amongst the citizens of Meghalaya, the General Secretary of the Khasi Students' Union, Donald V. Thaba, refuted the same and instead has directed the blame to the members of the LRO who have been working towards creating religious differences amongst the communities in the state of Meghalaya. Ni habai de begitu ke mahdef ulang lah keren sien begitu di illegal structure nadu mensua ki layo kata ke permission masnai ke temple ndrei mentah pada kalak-kalak ke koloni lalu ke koloni namar bah hang tu ke guest house ke dan ki gisem ke dan ki dukan ru ki bun bah ki menu ke forest ke ai jengbit ya gitu bikin snai kita di guest house kita di lodge kita di beri bikin wansa kintai sem kintai dukan menu ke forest ke ai kata jingbit badeh lor kata nongrim namar ba kini kadan hajan jong snong lo sutun berjur snong ko operselong bat kebu jingma bahaya ki nong snong ki try snong namar ba ibru ki berung bami teng kim di ki ju teng lawan menu teng larung menu mentip ra menu bentip yulesi ki dan ki runar na ki wi pat ki jela jong ri India ki bawan menteri tengen kata jaka namar omdan kanu ke jing pensisa ni ki kot isla ni ki angi kanun kum ki ILP ki bantip begitu ki beri ki de ki bam kum ong ki bam de runar ni ki dari menu la benrung benmi hang ne jela bat ki bun bagi beri ki barung hang tu bat bakadai ru ka khlau ni hab ban perkhat ru ni kamariang kadi ke jaka jong forest ki wi kim jiyo ban snai yang menteying dan di ban kam ya jaka jong forest ndrei ke basngok la kalong kum nu gini ki beri pada tei gitu jingkai giba bon rukom gi bon jaj tu jaka padki isu laman circle ga sim mi gani ga sinjam namar ba jingting kalong ba lasa sisni kibri gi banang tu kai ga bakin le pada ya ki noksong snong gi ba marjan kamtam mat kalau sutun kila ban thombor matin saja anak nang tu lani ga tu ki noksong snong tu gindang roi komo ong menne ningkong ga di tang temple structure halin kala ban kala ka koloni kala ban long ka RR koloni kala ban long ga jail road la melong ka saupurlong matkam ta ter menu pat ban bakli la dai kini kita ki snong jat thau. On the recent news item that appeared on the YouTube channel of one of India's national media houses, Donald Thaba lamented the fact that it is unfortunate that a channel of national repute should telecast such fake news without having done proper research on the reality of the situation in Meghalaya. Ke kelamuan le research ke kelamuan jiktip namar kelam dan befun menu naga times now ini bat ngatarai kidan menur besupa baik bat times now ru ngatarai kini ke pen isai ba kano siang terjur kano adu kata-kata banyak syai ki bai persya ini tinggi nakaliang ka sengru ai ki ba tho ke bandang tho ai ki ba kano ki mat kanang kano ndrei kini kijing penting kok tempan ki jongki lengba ke jing keno ke jing parap kim dan jing mut ni ruam kinam la hira ban penrandin ini kinam la ban pendu mesim ini hendrai ke ki isu kum baka yang hi mentala sau kusan senam kata ka jup nong rem kan yang ki dekot ke ki isu ya ka kam ke bagi syakri mat ban mesim teng ban IT ya ka mat ka mentak ri bojek indriu nginyai IT bat nginyai beteng bat in betikana ru ba ki bahadian jung iru kin long kum bolong mangi